isha barisa witwara ryambarara rambati bino mugisha yashoborera bikiriza ngo kuzarwa kwa Yesu Kristo nakamanyisa ko kore kubucurizwa ruhanga no kwa abantu bamuke bari nawe. Archbishop Hona yayihanangiriza bikiriza okugira umutima gwo kukunda ruhanga ubwagumize ngo nikija kuba yamba kuhangara obwire buringo mu nseji. Imembare baki orisha ba Kristo habwa parish ya Nyamitanga yashaba bikirizo kutamana mu kurwana soboro makagabo hamwe no kushomesa abana babo. Nyenda kwakira imumwena mwebale mwero kwikiriza ndebiro kwikiriza